بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. وضابط الصحيح تنجرد كسلكم يتي الصحيح الصحة والفساد، هل هما من الأحكام التكليفية أم هي من الأحكام الوضعية؟ والأرجح أنها من الأحكام الوضعية. وضابط الصحيح تنجرد كسلكم أندقل إنكو هندو وني كسلي، mana sinnama ɗe golle ɗo no selli, ngal dewal ɗo no selli. wima ta'allaqa bihi nufudun, koko yowiti e hoore muɗum siñegol, mana waɗegol, wa atidadun e limegol, mana kontegol mutlaqan fes. si woni tu innama ɗum ɗo mu'taddum bihi, no itidad on koka dewe. sinnama hadhihi al-ibadatu mu'taddun biha, haray kontama no selli. nufudu on koka ubudu ka piɓule haldi fottiji. sinnama hadha al-aqdu nafidun, mana yutabaru sahiha. woni nafid haray ko sahih, mana joni yani yatarattabu alayhi atharuhu. si haldi fotti hakkunde yimɓe, tawi ko ɓe haldi ɓe fotti ko huwike. si tawi ko ngeygu, sooduɗo on hendike pihum kun o soodi kum, yeeyiɗo on hendike coggu ngun, tawa sharia on no jaɓi bayna hadha albay'u aw hadha alaqdu sahihun liannahu nafidun. kala dewal ngal onti waɗi, ko salligi, ko julde, ko korka, ko hajju, ko zakka, si innama mu'taddum bihi, hada yu'taddu bihi, manahu annahu sahih. wi sabaga an qulna, attike en wi'ino inna al ahkama, tabiti wonde ñawoje ɗen, ala kalami almuallifi rahimahullah, e konngol no muallif on kañum yaari noon, walla yurminmo, en wi'i sabo atun ñawoje ɗen ko ɗi jeɗɗi. wa ala alqawli sahih, e konngol sellugol aranano wallifiɗon yaari noon kañum, anna al ahkama alshar'iyata qismani, wonde ñawoje shariyankoje ɗen ko ɗe pecce ɗiɗi: taklifiyatun wa wad'iyatun. taklifiyatun ko yamiraɗe, ko yowitiɗe e golle hellifaɓe ɓen. wa wad'iyatun e lelnaɗe. jangoyay en alhukmu lwad'i, fayda golle wi'eteɗe lelnaɗe ɗen ko tawata na neɗɗo on jogii waggol batte e mum. hukmu lwad'i alamat ko mandeji. joni kelle fuye, hukmu wad'i wiyete oɗo o helli faama, kono yalli hellifegol mo ngol ko kanko watta ha o hellife, wona kanko, koko watte e makko. innama wagutu on naati, wagutu on fewndike. naatugol wagutu on wona hellifa ɓen yamirayo ɓe naadu wagutu on. ɗum ɗon ko maande, naatugol waktu on ko maande wonde ko ɓe yamira waɗugol kon fewndike, yo ɓe mo noon ɓe waɗa, wonna kamɓe yamira waɗugol ɗum. kono wiigol no selli
e sella ngal dewal ɗo ngal sella maahi ngal selli yarli haray ko neɗɗo on ko kanko waɗata ɗum wonde ngal selli ma ngal sella kanko no woodi ko yamira waɗirni so waɗirino yoni noon sellugol ngol waɗowo sharia on inna awa ɗum ɗo no jaɓini ma ɗum ɗo moƴƴa o wi ko ɗeɗo ɗiɗi woni tigi on ñawoje ɗen ko ni ɗe sendori ɗeɗo pecciri ɗi o wi wat taklifiyatu ñawoje ɗe tawata ko taklifiya on hamsatun ko ɗe jowi wal wadiyatu ñawoje wadiya on hiɗe ɗuuɗi kono min hano e majje alsahih walfasid wa gayruhuma wona wiɗen alamatu taklif alama dukhuli lwaqt on ɗo fof ko e l ahkam alwadiya wa ka annahu fi hada albayt sikka e walli fiɗon e ngol gimol ɗo yuridu himo faala andi nde en anna sahiha wonde ko selli kon ma taallaga bihi nufud wal itidadu koko tawata no yowi e hoore muɗum siñugol ngol e limegol ngol ani kontegol wonde ɗum ɗo hi ƴettegol tenegol en compte e itidad ko tenegol en compte ko jaɓegol ay ma kana nafidan mu'taddan bihi fa hada huwa sahih ko tawata no siña no si'i yani no exécuti mu'taddan bihi no konta fa hada huwa sahih ko ɗum ɗon woni ko selli kon wa didduhu beñiri ɗum ɗon alfasid woni ko boni kon wa huwa ma lam yakun nafidan ko tawata wonali nafid tawi ko ka uqud wala mu'taddan bihi wona ko konta si tawi ko ka ibadat wi wa hal qawluna nafidun wa mu'taddun bihi ma'nahuma wahid konngol meɗen ka wiide ɗum ɗo ko nafid koko signete e wigol mu'taddun bihi koko kontete ɗiɗi ko gotum aljawabu la jabawngol o naaɗi gotum fan nufudu fil ubud nufudu on ko ɗum hutortegol konngol wiye nafid ɗum ko ka piɓule kaka haldi fottiji wal itidadu fil ibadat wigol itidadu wigol no awa ɗum ɗo no konta ɗum ɗo no jaɓa ɗum ɗo no gayna ɗum ɗon kaka dewe ɗa kaka piɓule ɗa ka dewe ka piɓule nutligu alayhi bin nufud ka dewe nutligu alayha bil itidad kono kanji ɗiɗi noon nufud on e itidad on fof wiyete ko assahih إذا قيل هذا عقد صحيح وهذه عبادة صحيحة كونغو صحيح وده إطلاق كنجي دينو كونو ما معنى صحيح في العبادات وما معنى صحيح في العقود الصحيح في العقود هو النفوذ والصحيح في العبادات هو الاعتدال فمثلا يبيد مثال يقال هذه الصلاة معتد بها ولا يقال نافذة ile nde julde ɗo nde kontama wiyatake nde siñama o andi wigol mana konti nde siñama nde jaɓama wigol nde julde ɗo nde jaɓama ɗum wawata wolgol ɗum nde inna mana nde kontama yani ko ɗaɓɓano kon e mayre waɗama on yalli waɗanteɗo on jaɓima jaɓali la ɗum noon e ganda ka huwodira noon ɗe wawi wiide wawi ngu ngeygu ɗo ngu jaɓama ko waɗi sooduɗo on hendike ko soodi kon yeeyiɗo on hendike coggu ko yeeyi kon o jaɓama ɗum ɗo pise ko hakkude meɗen kono ka dewe wigol jaɓama en wawa wiide ɗum puisque en anda si Allah jaɓi ɓay no wawi enen ko feeñanen ko en wiye mu'taddu mbi ɗum ɗo hi moodi ko ha ɗo wawɗen waɗirama no haniri noon fof chartiji ɗin timmi e haɗaɗi ɗin pottitike wono yalli Allah jaɓi Allah no salo jaɓude sabu haɗoji ɗi goɗɗi goo no gasa ɗi en anda no gasa yiigo no nder ton enen anda en yi on tigi no juula en o yimo salligo en daari salligi on en tawi salligi on no timmitis ko ni tigi wira yo salligi
o juuli yeeso men tigi on farillaji ɗin sunnaji ɗin yiɗaɗi ɗin fof o waɗiɗi kayen me enen hadihi salatu mu'taddum biha nde ɗo julde imodi nde ɗo ka meɗen enen hinde konta hinde tena en compte yo lutti jaɓugol ngol nafid wonde nde siñama nde jaɓama baraji ko ɗaɓɓa kon e julde nde heeɓi hada fi ilmi lgayb hada mawkulun ila llahi subhanahu wa taala ɗum ɗon ko allah subahana taala halfina ko ɗum waɗi ka ibadat en wiyata nafidatun ma hadihi al ibada nafidatun en wiyano na mutaddum biha muktamilatu ashuruti e wawi wide sahihatun no selli zahir mum o sahihatun walakin hal kullu ma saha yuqbalu inda allah yakunu sahihan في الظاهر لكن غير مقبول عند الله لوجود مانع خفي نحن لا نطلع عليه كلهم فعل يريد دو ويقال هذا العقد نافذ ولا يقال معتد به فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد ويت صحيح كم تلين كبيبله كوكتابة نسينيا ñawoje finde nden hara jokkitay ɗon ñawoje finde nden haray heɓoto e muɗum yani ahkamul yani atharul ugudi aw ahkamu al ugud joni si tawi koka nikah finde dewgal ahkamu muɗum on ma atharu mum on si en humi dewgal ngal ko wonde sonnajo on daganike gorko on o ƴetta e sonnajo on o yaada e muɗum o dakmito teŋe ko teŋiri sonnajo on kon daganike sonnajo on hendoto teŋen o huutora wona tarattaba ala al aqdi atharuhu si tawi ko luwugol goɗɗo wi mi luwinima ngal otowal an ɗo e nder balɗe tati si tawi chartiji location on timmi tarattubul athar batte on yaltutugol feeña ko luwuɗo on ƴetta otowal ngal yaada e muɗum duñcitora ngal luwindo on hendo coggu location on ɗen balɗe tati ko noon siko location suudu siko location on siko ngeygu ko wonde yeeyuɗo on o daganike mo hande kadi coggu ko yeeyi kon so faala o kitana so faala o soodoyay ɗum goɗɗum so faala no faala o guerde sooduɗo on kañum kadi piihu kun o soodi kun woni e kumfe makko kun woni e jeeyal makko kanko andi ko honno gerta kon yani yatasarraf fihi kama sha idan tarattaba ala al aqdi atharuhu aw hukmuhu wa misalu dhalik so waɗi misal mum o wi rajulu baa silatan ala akhara gorko goɗɗo yeeya marchandise mum kun yeeya ko goɗɗo ala wajhin e yeeso tammat fihi shurutu shartiji ɗin timmiɗi fof majji wantafat bihi almawaniu haɗoji ɗin fof kadi fiwata ngeygu ngun timmuɗi fof ɗi pottike ɗi ala ton fa hada nafidu ɗum ɗo siñama wala nasifu bi annahu mu'taddun bihi o wi en sifata ko wonde ɗum ko mu'taddun bihi li anna hada fi l ibadati o sabuna wongol mu'taddun bihi ɗum ɗon ko ka dewe kono ko haqiqa en wiya ko mu'taddun bihi kono ɗum waɗi itidadu on ko tenugol en compte kamɓe ɗiɗo yeeyuɗo on e sooduɗo on mo be hendike ko hani hendade kon e junngo oya joni ko woni e kumfe mum ko kañum woni ko woni watta ko faala o idan nafidum wa mu'taddun bihi telen ka muamalat no wawi ɗiɗo kongu ɗiɗo no wawi waɗen itlaq e muɗum wona imamu rasi wowni wiiri noon e woɓɓe goo min almuhaqiqina al usuliyin وتترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري هذا ñaawoje ɗen kadi rewa e hoore ɗon jokkitay ɗon ɗum le ko eggugol marchandise on pihum sooda kun egga ko yaha e junngo sooduɗo on wantigalu thamani ila alba'i coggu ngun kadi ko soodira kon iwa e juuɗe sooduɗo on yaha e juuɗe yeeyuɗo on ɓe mana
sooduɗon hen dow piihum kun soodi kun iwa e junngo yeeyi ɗon kun arta e junngo makko, coggu ko soodiri kun iwa e junngo makko kanko sooduɗo on yaha e junngo yeeyi ɗon. wa min kawni lmabii ya'tigu ala almushtari ida kana min dhawi arhamihi almuharramati wa hadha nusammihi sahihan. ɗo jeeya e batteji ngeygu ko sooda kon soodaɗo on o rimɗay e hoore sooduɗo on si tawi o soodaɗo ko e joomirawo enɗanji harmuɗi e sooduɗo on. mana mum mi yaha ɗo joni mi tawa korɗo yeeyeteɗo, mi anda o ko min e o ko honno men waadi, min miɗo hatoji tun e korɗo, mi soodamo mi terma on tigi innami joni ko 20 millions, mi ƴetta 20 millions mi jonnamo ɓe o jonnami korɗo on. tun goɗɗo ara inna o ɗa andi o ko honno waadu ɗon, min ami anda. o inna o ko bandirawo ma, an e o ko goto jibini on. andi yumma no jibinno goɗɗo serali on to o majjodir e maɓɓe, anani inde ɗum ka yimi nani ko kanko ni, o rinɗi hande kadi automatiquement o rinɗi, puisque o wawata wonde korɗo an hande kadi. mi wawata mo yeeyitugol, mi yeeyita bandirawo an, mi waɗata bandirawo an o daɗɗude. idan ko ɗum heddi hande kadi automatiquement o rinɗi ko ɗum wiyete al itqu tilqa'i, ɓenna atuga alayhi. kono si tawi mi tawi ko feeñi wonde ko yaaya ma ko nene an toson ma ko ɓiɗɗo an ma ko yumma an, yani kala ɓe tawata no harmi e an few, si yaltitoyi jaka yo ko ɓen mi soodi, ko ɓe inno alhamdulillahi. ɗum waɗi ɓe inni o ɓiɗɗo yoɓata mawɗo muɗum sina o tawa mawɗo makko on ko maccuɗo, no maccin ɗinna ma ko korɗo, no waɗa korɗo o soodamo, so soodimo tun ara e automatiquement o rinɗi. o wi sortugomo e ɗum ɗon ɓiɗɗo ala ko wawi waɗande mawɓe muɗum hewti ɗum ɗon. idan ɗo ngeygu ngun tarattaba alayhi atharuhu, joni mi soodi, joni o ya hendike coggu ngun, mi hendike komi soodi kon fi kala joni bonanilam, parce que joni komi sooduno fi mum komi wata naftorde hande kadi, kono al atharu tarattaba. joni min on nafoore an komi soodi kon ko oɗo joni rinɗi o du maharam an, maharam muharrama o rinɗi o ya kadi hendike coggu ngu. wa hada nusammihi sahihan, ɗum ɗo e wiya hino selli, ɗum wa nusammihi nafidan, en wiya kadi ko woni ko signa. misal akhar, misal goo, rajulum ba'a shay'an majhulan bi thamanin ma'lumin wa tamma al aqdu qala bi'tuka abdi al abiq aw jamali الشاردة فقال اشتريت، فهذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا يترتب عليه الأحكام ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري أو ملك المبيع، ملك المبيع هو الأولى، ولا ملك الثمن إلى البائع. gorko o yeeya hunde nde andaka, hunde piihu yeeya kun andaka, o yeeyira ɗum kono ko coggu andangu, haaldi fotti on timma, yeeyaɗo on jaɓa. o waɗi misal on, o inna joni mi inna la jogiɗo yette sojo, kono noon dogino o yarde mi ɗona inde makko telen Gambi, mi yeeyima mo, o yahi nawa mi soodi jelu 5 millions. maare mbiɗa jogii nagge, kono nge murtino nge dogi nge naati ka burure, nge hayni to goɗɗo tun nge doga ha ngara hela ngala ɓaƴƴa, mi ronko hendade nge few, ɓoggol aggata ko e galaɗi magge fes, mi yeeyima nge, e nawa mi soodi.
ƴetta mbuɗɗin jonnami o wi ngu ngeygu ɗo ko ngeygu bongu ko waɗi ko ngeygu ngu sharia on haɗi nguɗo siñatake ñawoje ɗen rewat ñawoje ngeygu ɗen rewata e hoore muɗum timmata e hoore mum fes ɗum ɗon ñawoje ɗen woni jeyal ko yeeya kon eggata iwa e junngo yeeyiɗo yaha e junngo sooduɗo ko wana noon kadi hunde piri ko soodira kon coggu ngun ɗum kadi iwata e junngo sooduɗo on yaha e junngo yeeyiɗo on yani ko finde sen haldi en fotti ɗum haysi mi ƴetti mbuɗɗi mi jonnima anni joni yahu ɗaɓɓitoya toon haka yiyoyiɗa o Allah no muuyi Allah wonu ballo ma ɗi mbuɗi sharia on si yiiti ene kon honnu yeeyuɗa ko nagge an murtuge nge ko nge mi yeeyi a hendi ke mbuɗɗi hi jonnutumo ani al asar la yatarattab obligatoire komi ƴetti mbuɗɗi mi jonnite joni wayi wasi tawi hunde waɗanoka wayi wasi tawi haldi fotti men on waɗanoka misalum thalithu o wi misal tammo o rajulun talzamuhu salatu ljum'ati gorko mo tawata julde juma no farlimo baa sayyaratahu ala akhara o yeeyi otowal makko ngal goɗɗo on kadi talzamuhu salatu ljum'ati on kadi juma no farlimo yimɓe ɗiɗo ɓe juma farli ɓe yeeyidira otowal oya yeeya oya otowal ngal oya sooda kono baada nidaiha thani ko ɓaawa noddinandu juma ɗimmuru ndun almami ɗo hotumbinde to hiɓe terma ga otowal ngal ɓe terma ɗon ha ɓe fotta ɓe halda ɓe fotta o wi ɗo assayaratu malumatun otowal ngal hino anda yimɓe dari ka takko otowal ino otowal ngal o jonnimo saabe o ya udditi ndaari fof moteur o ngeɗuma on fof wa thamanu malumu coggu no anda ɓe haaldi ko 30 million e misal warrida mawjudu wela ye no wooda cenɗe nde ɗino mo ɓe yeeyo on no weltori prix ko oya yoɓi kon oya kadi no weltori e otowal ngal o yoɓi on prix ɗon yeeyowol ngal on jaɓi fa hada la yasihu ɓe ngu ngeygu ɗo ngu sellata li annahu bay'un fasidun sabu ngu ɗo ko ngeygu bongu la yanfudu ngu siñatake wala tata'allagu bihi l ahkam ñawoje yowittako e hoore muɗum wa sayaratu li sahibiha al ba'i otowal ngal ngal wontana e joom maggal yeeyiɗo ngal on wa thaman lil mushtari coggu ngu wontana kanko sooduɗo on o hettay coggu ko o yoɓuno kon ɗum ɗo woni madhab l'imami ahmad wal imam malik fi asahi riwayatayni anhu ko nguɗo ngeygu ko bongu la tatarattabu alayhi ahkamuhu koyo firtemo ɓe hen dow kummu imamu shafii abu hanifa kamɓe ɓeyni ngeygu no selli hiɓe jogii noon bakkato ɓe yeeyi fewndo ko hanaka yeeyede kono ɓay tun chartiji ngeygu ngun fof timmi ko haɗi kon ko yaasi iwri wona nder ngeygu ngu ko yaasi yani almani min al kharij woyi ɗum ɗon watta batte bonna ngeygu ngun aray ngeygu ngun kan hino selli mo ɓe hendoto ko mum yani otowal ngal oya hendoto otowal ngal soodo ɗon yeeyi ɗon kadi hendoto coggu maggal o ɓe du'odira ɓe yaha mo ɓe ko hendi kon yaha watta sarrufe muɗum kono noon hiɓe jogii bakkato limadha li annahuma khalafa amra shari joni ko honwoni sabu ɓe yeddodirgol si tawi a lundike ko sharia waɗo sharia on wi'i ko a jarbi a waɗi ko haɗa kon fewndo ko haɗa ɗon est ce que ngol jarbugol ma ɗum bonnay golle ɗen fes inne ɗum ɗo ko waɗɗa kon ko mere no way wasa waɗade ka o ɓay ko waɗɗa kon ko hani wadde ko woni ko fewndo ka waɗɗa ɗon woni na fewndo ka hani wadde ɗon innete joni ko waɗɗa kon yi ko hani wadde waɗɗa ko yeeyugol koko dagi koko jeyɗa yeeyuɗa haalduɗa e fottuɗa kadi e sooduɗo on prix mo ɓe no weltori chartiji ɗin fopp no timmi ko woni tun feppodir fewndo ka wiyata waɗ ɗum ɗo yahu waɗa ɗum to ɓe wi non bonnata
kono ɓeyni halil jiha mum fakka aw lesat mum fakka no way wa goɗɗo wujja dolokke wujja kaftane moltina kaftane goɗɗo e boutique on nangala muɗum yaha ɓorno yo noon on dolokke juulira mo o juulugol ngol ko hunde yamirande o waɗi golle ɗe o hani wadde kono o waɗiri golle ɗen ko haɗa miske ko mo haɗa wujjugol mo harminana wujjugol joni ngo wujji o ƴetti konko o wujji ɗon o waɗiri dewal ma joni ko ndiyan o wujji o salligi ɗan ndiyan o juuli ma ko nokkure o jatti goɗɗo leydi goɗɗo o jatti o darni ɗon o juuli ɗon fanama alansarama futuro ma gesu almuhim jiha sengugo himo yamira gollugol golle ɗen kono imma nokkure nden ɗon imo inna taw waɗ ɗum ɗon ma fewdo on zamanu ɗon taw waɗ ɗum ɗon ko ɗo ɓeeɗa wi la jiha on ko sengo on ko woto o waɗi kon fof koko boni ɓayi koko haɗa o waɗiri ko o yamira kon ɓeya wi o cenɗen no serti dey ɗa bakka to hen to bakka toon ɗa kono haɗata golle ko o yamira ko mbay o waɗi hatta heɓa baraji muɗum o misalu ahar misal goo rajulum awgafa baytahu gorko neɗɗo o waɗa suudu makko ɗum waqf wa huwa marhun tawi ɗum suudu ndo waɗi waqfu ɗen andi ko woni waqf ko okkitirgol hunde fi sabilillahi hara ko duumotonde nafa muɗum ndeɗo darna suudu ha o gayna o ñawloyo goɗɗo ñamande o waɗa suudu nun tiginde o ya ƴetta kaydiji suudu no fopp jogo inna si Allah jaɓi nduɗo ndu woni e konti ma o tuma yoɓuɗami ñamande o wiya noon nduɗo suudu hada al baytu waqfun lillahi subhanahu wa taala suudu ndu wawata gollude piiji ɗiɗi nde wotere ala fois fewndo ɗon hindu e konti oya hindu konti ñamande hindu waɗana garanti ñamande mashghul ɗon ko ɗum ɗon ndu kipi e ndu kippa kadi wongol sadaka fi sabilillahi ɗum wawata wonde ɗaawo par ce que mana muɗum joni kandu woni garanti ñamande ɗon an jeyɗo ndu on a wawata ndu hutorde fes mo ndu ñawluɗoma on ƴetti ndu garanti no wawi sokkude ha gayna jogo saabije ne watta ka jiifa nami hoɗataga kono noon hay goto hoɗata ɗo taw ha ñamande anden hetto puisque si ñamande anden hettaki ko ndu yeeyitete mi hetta ngel angel ɗon joni hindu e konti oya mo jogui saabije ɗe kaw wiɗo o waɗi ndu fi sabilillahi ko ka miskinɓe hoɗa manamo koye miskinɓe ga ɓe hoɗa ɗon joni ko waɗay waɗata nde wotere ɗi ɗum gasata e hunde wotere ko ɗum waɗi ko ɓi al mashghul la yushghal hunde wonde e waɗude hunde nde wiyatake kadi ko ɓe goɗɗum ngo kadi aɗa watte hoore ɗon e hoore hino waɗude joni no wayi laamu ngu jettilan komi jangguino symphonia fonctionnaire jo meɗen haaldi 8 heures e 15 heures ɗo on ñande o ñande ɓorde tenen ha e juma ko toon mi gollata ɗon ɗum waktu mashghul yalli no sella ka an kadi ƴettoyami golle inne joni 8 heures 12 heures tenen talata alarba alkamisa juma gasata ko mashghul mi watata miɗo gollato wiyete almashghul la yushghal ɗum almarhun la yuqaf so marhun no ko fonctionnaire goɗɗo joni ko honno wonde kadi fonctionnaire goɗɗo kadi fi nafsil waqt ma yumkin joni noon agdu ɗimmo on ɓayi hari agdu rahanu on attike joni laamu ngum min e laamu ngu min attike min haldi min fotti wonde 8 heures 15 heures aray ko symphonia mi janginta min haldi min fotti ɗum an julajo a wi joni yomi aynane hunde kaari ɗo 8 heures 12 heures yoɓami hunde kaari agdu men ɗimmo on ko on noon boni par ce que on ɗon taw miran kono waɗa ha heewi ari yani kadi ko ɗon wattata ko wattata hoore ɗon ko noon hibbata ka ko ɗum wiyente almashghul la yushghal ɗum woni almarhunu
المرهون لا يوقف فهذا فاسد نون هذا يكون لا ينفذ سين يتالي أن المرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب بس يكون مشغول تو. والصحيح من العبادات ما كان معتدا به ويكو سلكون يدوي إنكو كتاوتانو كونتانو تنا كنت مثال ذلك إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس فماذا نقول؟ سيني دول هذا معتد به وغير معتد به هون دول قال ونتا غير معتد به وي نتو جولا نافيلو ويرليتال مو alda e sabu fewno ka nange fudata don honno wiete ngal dewal makko don den julde makko don nafrul mutlaq ko imma gol to inna yo ane julu yandi febugol baraji hara humondira e sabu hayfus mo wadi dum fewno ka nange fudata don honno wiete mo naqulu fi hadhihi alhala e wi'a e wal halido inna salatahu ghayru sahihatin e julde man makko nen sella wala yu'taddu biha nde kontataki kan tanataki konti li an hadha laysa bi waqti salati sabna don fewndo don na waqti julde o juuli tawana fewndo waqti julde fewndo ka hada juulugol don kanko emmi ko wadi fewndo don kontataki o misalu akhar misal goddo go insanu sallal asra neddo juula alan sala wa huwa muhdithun tawile mo wonde tayre nasiya hadasa kono o yejitino wonde tayre makko ne fes fa salatu ghayru sahihatin julde makko ne wonade sellude ni ghayru mutaddin biha li annahu la yutaddu biha sabude kontatake wa yalzamu i'adatu hano wadimo fillita golde ani woni ko alan sara woni ko fana woni ala waqtu on tigi mo juula o yejitino o salligaki yo ka sallige makko boni no nebi boni no pocok oy monongo juula tun o salmi tun inede goddum wanno baawo salligike o andita don idan den julde nde o wadi don den no ghayr sahiha wa ghayr mu'taddin biha wa yalzamu an yu'idaha dun non ko fi hondum wasi ghayr mu'taddin biha limadha lintifa'i shart min shurut sihhatiha rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqbalu Allahu salata bighayri tahur alla jabata julde dal dai labal riwaya goddo go wi la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahadatha hatta yatawadda idan huwa lintifa'i sharti amma kanafilu mutlaq ujuli fewdo waqtu nahyi li'annahu awga as-salata fi waqti nahyi ko honno o rewirta alla o battora alla fewdo ka alla wi ta waddu haray contradiction wadi ya fala yo alla weltanoma a waɗi hunde fewno ko Allah wima wota waɗude dey hayɓa wela e Allah hayɓa tawane kon faldidaka la yuqbal wala yutaddu bihi taɓa nden andi noon ɗi waqtuji haɗaɗi ɗon juulugol yeddudal molnagal no toon yarli julde fopp no haɗa fewno kanangue fuɗɗata ɗon e fewno kanangue mutata ɗon e kanke tumbi e hoore nden ɗon en jangi ɗon ko abwabul fiqi to wonde siko julde yoɓetede den ɗon on tigi yoɓayde ɓaynlaɗo maki sa yejjiti julde ma aɗanike e mayre fewno ko andituɗa wokko ya juulu fewno ɗon ɗon ko amum fi kulli lawgat amma si tawi ko naafilo yowodingo kadi e sabu laɗo maki si hunde kaari waɗi juulu wano tahiyatul masjid ida dakhala ahadukum lmasjida falyarka rakatan qabla yajlisa ɗo ko amum fil awqat khasum fi salawat to wi si tawi sa juuli alansara on jogita hoorema e julde ha nangue muta sa juuli subaka jogita hoorema e julde ha nangue fuɗangue towa ɗo ko khasum fil awqat amum fi salawat waɗi ta'arud bayna al umumi wal khususi min jiha ko honɗuge muɗum jiccinte haala ɗuɗu kano nder ton kono al amu allazi khussisa أضعف من العام الذي لم يخصص إن عندي أودا ودم تخصيص لقضاء الفوائد ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا رأى رجلا يصلي بعد الصبح فقال أربعا في الصبح فقال أنا ما كنت صليت ركعة الفجر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه إذا يجوز أن يصلى بعد الصبح بعض الصلوات إذا العام المخصوص أضعف دلالة من العام غير المخصوص. وفتبين الآن
أن الصحيح من العقود ما كان نافذا ومن العبادات ما كان معتدا به بقي أن يقال ما هو الفاسد بانغاني انجوني وند ko selli kon ka pibule ka findeji halde fottiji ko tawata si nyama feƴƴi gollirama kadewe ko tawata ɗon ɗo no kontano lima puisque charte ji ɗi fof no timmi haɗoji ɗin fof no pottiti heddi ke joni ko on ɗum woni faside ko on ɗum woni ko boni kon inchallah ɗum ɗon en ɓan andoyɗo ɗum ka darsu meɗen arowa ɗo no haara fatudeji no woodi darɗen fewno ɗo hannde en tori kala subahana taala yalla faami en dina kam faamu selluɗo arsi kan kadi gollitirgol o jaɓanen ko golluɗen kon o waɗa en julɓe moƴƴuɓe natoɓe a janna wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin nam هذه هي النوافل ذوات الأسباب. النوافل ذوات الأسباب كمذهب إمام الشافعي نمبر سلود ذوات الأسباب كسبوا وديو أولي منها ركعتي الوضوء تحية المسجد ركعتي الطواف ليلو فو سجود التلاوة ليلو فو هم مدري أسباب سي أسباب جري ودي فين وقت النهي أنتجي وجولة كلهم وني جمع حق من حديث هاجري. نعم. alhaaliji maɓɓe tesoki ɗum fof ɓe yahay coɗɗu buusisi sooda naaka so ala ko waɗana ɗum joni est ce que no sella on ɗon kaɓe waɗanamo piihoy goo waɗa ko yewdiri haajuji ma laabudda hoye maɓɓe goo haɗa naaka dépense kono haɗa ɓe waɗanaali heddi tiɓɓe ɗum ɗon ɓay ɓeyano mata ko wallito ɗum baada idnihima ɓaawo dugini ko o toroɓe yaafuya kamɓe marɓe ko wallito ɗum ɓen o toroɓe yaafuya a ɓay onon hiɗo mari seeɗa ka heɓiron ko wallito on oɗo no mara hunde haray miɗo tori on yaafuye wonde haray mi okkora e oɗo pihoygo ɓay kanko kala komi waɗanalimo ala ko waɗanamo toro yaafuye sina ɗum haray ko hani kon ko waɗani ɓeeɗa o koye waɗan ɓeeɗa o billahi tawfiq joni noon ɓay haray fattuleji no woodi yon darɗen wona ɗo inchallah ko lutti kon e waɗoye ka dar so aro so tawi ɗen wuuri selli sakkitiɓe seenade ɓe heeɓi faatu sabbuɓe maɓɓe